Delićec u Hrvatskoj vrlina, a kada je Nepce u pitanju nema rivalstva. Dalmatinci vole dobru kotlovinu, isto kao što Turopoljci vole se sladiti zalogajima s Antičkog foruma. Mirisima i okusima nije odoljela ni naša Nikolina Radić-Ančić. Turopoljski drmeš na kamenim pločama foruma i miris kotlovine uz more pomalo su egzotičan spoj hrvatskog sjevera i juga. Fenomenalno, mislim, trebalo bi više ovakvih stvari da se dešava. Mislim, grad odmah živne. Ovo je fantastično. Iz jednog malog mjesta Buševac, ovako nešto. Pjevali su u Svetom Donatu, plesali na Kalelargi i srdačno nudili specijalitete ravničarskog kraja između Save i Kupe. Nekad su naši stari radili kotlovinu od samo crvene paprike i svinjske masti. Bila je neimaština. Sad već mi malo dodajemo stvari, i biber, i crvenu papriku, slatku, crvenu, ljutu, malo senfa i tak, da dobimo to. A nakon pikantne kotlovine dobro je sjedalo i nešto starinski slatko. Najbolje turopoljski kolači, specifični medenjaci, naši domaći medenjaci, naše gibanice, mak, orah, pita od sira, pita od čokolade, od maka. Ogranak seljačke sloge Buševec 3. godinu za redom dolazi u Zadar na manifestaciju Srce Turopolja srcu Zadra na inicijativu jedne rođene Turopoljke, a već desetljeće zadarske nevjeste, koja je odlučila povezati stari zavičaj i novi dom. Živim i uživam sa svim tim svojim prijateljima Zadranima i htjela sam im pokazati jedno svoje malo mjesto Buševec, da vide kako su ljudi složni, naše kulturno-umjetničko društvo, da im približimo našu tradiciju. A za druženje sa srcem boljeg vremena od ovog adventskog nema.